अखोई गुडविल जेस्चर अमदा अखोई शांति हंजन बा होनरी हाइबदि कुइमन ग्रे हाइबा फेब्रुवारी की तांग मरी दगी ओरकपनेबा फेब्रुवारी हौजिदि था मरी मंगा सुजले हाइबनिदा अदुना खरा कॉन्क्रीट वे स्टेप खरा दि लखत पियोन हाइबनेबको अदुगा लेबाक चलाइबा नत्र लेबाक रन तोगे हाइतारगदि नुपा थोपसु चंगेदनाको नुपा थोप चंगे अदगी आइना तौदिबे पॉलिसी सी प्रोग्राम से प्रजाद थम्बम जु चंगेबा अदगी सिपाही में हम लौसन नहीं खोसन नहीं अदगी सिपाही में हम पुशलकनी खोसन ले हम से आई खोई की लेजरी बस स्टेट फोर्स मणिपुर की लेजरी बस स्टेट फोर्स है ना डिमोरलाइज तौन नहीं है ना फरा फरा बा अंगांग मयामा दे नहा मयामा अदगी चंग थौरबा मयामा मसु ngasi अनोबो रिक्रूटमेंट तौर कांड लेरी बने है बको अदगी पीरिबा ट्रेनिंग अदगी मोइना ओरेबा फिबम सिदैसिदा अदुना लेबाक सिदैसिदा अदुगुम मैम यूटिलाइज तब यादे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलर नत्रो अदुगुम यूटिलाइज तब गमजद्रे नत्रगा लॉ एंड ऑर्डर आई स्टेट की मेशिनरी सिनब यादरे हाई तारगदी नत्रगा हेन सिपाही कौशलिबि मरम से इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द नंबर्स रिक्वायर्ड नंबर दु लेना सिगी लॉजिकल ट्रांसलेशन से कइनो हबा करिनो बो उनिंग से अदुनिदा आइन हाइना अदु प्रजाना सुम हंगकने हेबा अदुगा कनो तो विबदी फत्ते लेबा केसु वार कांदने अखोई की याम ट्रिवियलाइज तब मोंगदा डेवलपमेंट नि कना रिबोन कक्तना खोतना सुम तौले बिदो मदु प्रजा न येंगदा खितंग अखोई सु नुंगाइ जदे हाइजब तारे को अदु सिदै सिदा येंगु मफम ममदा सीबदा मिरा कोन ताबदा ngarang yam nungaite अखोई येंगबा मतमदा नागागी अखोई नुपी एमना हाइब तौबदो अदुगु बति नुंगाइते अदगी कोनसाकुल की चीफ ने हाइबदना हाइबदसु अखोई ताबदा मदु अखोई तसेंगना इशारा थुक लावे है नुंगाइते बदो फावरे है अदु ngasi फावदा दुसु कई त स्कॉट फ्री दा दुम मदु चेनब मीसिंग अदगी माय माय कई एक्शन जु तौंगमदे चुमनेगी स्वाइदा मयाम शांति हंजनन ने अदु तौननि हाइबदु नत्ते हेबको अदगी अमना पॉइंट आइना लाक्सिदिंग से कई नो हाय मतमदा मणिपुर की हौजिक कइनोमा अखोई मणिपुर सिदा अखोई चनबी अंखक लेयबा चनबी से कइनो हाइतार के अखोइना एक्टिविस्ट होइना लाखपसी चौराक्सने चाही कुन की मथक्सी सुग्रे को रिगरस एक्टिविस्ट हाइदि याम कन्ना अदुम यावरपा कइनोनी अदुबु अखोइना खंगजे मतमदा मणिपुर दा लेरिबा लेंगा खुदिंग मके सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट खुदिंगी मोय पॉलिसी अंखक लेयबा करिनो हाइबा मतमदा मरानाई दे डॉक्ट्रिन ऑफ करियबा कोइ ngसागी मसा मतंदा वेट वॉच अदुगा until it fades away by itself हाइबा पॉलिसी अंखक लेयबा मदुगी डॉक्ट्रिनेशन से फजना मसी मोय तौब्रा ने खल हेबा सि कनाना तंबीबनो हाइब द सेंट्रल गवर्नमेंट हेबा हौजिक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अमित शाह ना मणिपुर सी मागे लेवल थंगरबनी को फरे मा इंटरनल सिक्योरिटी की मासी मिनिस्टर कंसर्न मिनिस्टर ने मंगोंदा हौजिक माना करमाइन तौदना इशू से लोशन तके रिजॉल्व तौदगे हाइब से आइदी ओपन लेटर मा कैनो मंगोंदा खोई ब्लैक एंड व्हाइट तंग थंबियो हाइब चंगे हेबा सिमागी हाइदि सिदि ngसाइगी करी मणिपुर हौजी बीजेपी की को हौजी कनोम हाइरकनी मणिपुर काहेलोयना ए मणिपुर काबी वाफम लेते मणिपुर अमित शाह सु हाय याम कैटेगोरिकली हाय मणिपुर कानिंगाय वारिम लेते मणिपुर दी काइद्रे अदुगु मणिपुर मनुंग द खुंदारिबा अखोय मयामदी माई जगह तु दिगी लेंगना बयाद्रे अदुदी मणिपुर दी काइद्रे अदुगा मणिपुर की अखोयगी इंटरनल सिक्योरिटी सिदी एज लॉन्ग एज मदुना अखोयगी नेशनल सिक्योरिटी द काइद्रगदी इफेक्ट तौद्रगदी इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसी दी अदवाई द मोइदी कंफर्टेबल जोन हम लेग्रे अदुना मणिपुर से सिंकुप तान मथंग कायरासु एज लॉन्ग एज इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी इंटेक ओरे हारेगदी मणिपुर की चथरइबा मतुप तान कायरिबा फ्रेगमेंट तौरइबसी इंडिया ददी समना भाव दो मोदी मधु इंटरेस्ट लेते हैं ओनली इलेक्टोरल कनो तौरगा मणिपुर से चुमने की अदु खकी कनो उरे है कोई को अदुना मणिपुर की इंटरनल सिक्योरिटी है तारे को अखोई किसु अखोई मणिपुर से इंडिया याव मतमदा मणिपुर से मणिपुर ज्योग्राफी का अखोई की लेजरिबा सक्तम ममगा पुन्ने यावरिने है हेक इंडिया दा सोई तौगिबदु कनो नते है अदुना सुमाइन सुम क्वीन तौबसे इंडिया गवर्नमेंट से आई सुम 2001 दो मोइसी हेक हेक काउथोपर खांगदेबको मसी आई वाम हाइजेगेबा सुमबकी अखोई पेनदबसे सुम हेला कांदा सुम मसीना करी इन्फीरियरेट तौरकनी हाय मतमदा अनकंट्रोल को मधु अखोई तसेंगना नुंगाइतब पेनदबगी ngमखैसिना सुम वांखलकप मतमदा हायम चप मानबम लाखिनेबा अदु मतमदुददी
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯍꯦꯟꯁꯟꯁꯦ 2001ꯗ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯗꯨꯅ ꯅꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯔꯥꯗꯣ ꯐꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯝꯐꯣꯔꯠ ꯖꯣꯟ ꯑꯃꯗ noi matup tanaraga noi khanaraga leiro noi internal infighting do that is not our national interest aduna koi national interest India kaider loire aduga noi di sinagera hanagera haibagi policy sidi yara oi haba adudi India gi basic philosophy of India as a union of states haibadu da Manipur se part and party natro adu da di amu redefine tonara ani haba adu hai hedana amu lana interpretation chanara kani haba ko aduna madumakti phatte adumaki thak tu da aduna government of India na तो we hire का दी मोई clearly black and white था मोई ना पामी सी कहीं ना कोई खांग मम पामे मरम दी मैं हमसे नोने में open हो रहे ना होजिक दी नागा की जो open हो रहे कोई तंपाकी वैली सिंग जो open हो रहे सीओ कोई शांत होई open हो रहे ना नोई open हो रहे ना होजिक कनानो लीला सानाई जी कनानो होजिक कोई की push and pull तो रकांदा only for electoral gains and अदुग इंडिया की मोई comfort zone अम्म कांदा law and state खुद में की law and order से India की national election अमगर relate तो हम फत्ते हैं बा अदुम आइना सुम उदोंग तो रहे बा मणिपुर लांघंग नो असम की भोट तो दोनी का है गुंबा यामना कनो चादा बा हाइता रेको अदिदी अदुना अखोई ना ultimately अखोई के दबो ताई general public परजा में हम अखोई लेरी को अखोई की वखलों चे अखोई की CSO में हम लेरी अखोई की वखलों चे कराए वाइदा अखोई प्रोजेक्ट तो उतके हाइबे की अनौबा step अममु थांग बा होंगना राने बा तो अदुनी अदुगी पोर्टुने कोई ना ngasi lusal लई से सुमने की याम trivial method दाउना सुमाइन दाउना law and order से फगल एक आइडिया लाइन है हाइबा माना चलिंगे गांगे मतलब दे युम मई था दन मिशन दन तौरीमनी सोना कंदा तरुक फागे बदो cold blooded mother ने फारगा हाले बनी civilian अदुवा की थाक तो दे कोई सुमाइना याम ना कोमथोकना लेरगा सिदैजिदा हराव बगी अदगी लाइनिंग बगी अदगी लैयान उत्पगी सुम तौलेबदो प्रजाना मदु थोइदोना यंगनिंगम मोय नै खजे नागा ताबा मफम सिंगदा हारिबा मिहा थीना हातोक बिक्रबा मियोय सिंग सिगे फेंदबा खोलाउना हुजिक मफम खुदिमक्ता मखोय असुंब वायल फंगलो दुगा मरा लेबा मियोय सिंग दंदे पियो हाबना सिंग बतोंगा तोंगान बा नागा ताबा सिंगी मफम सिंग हुजिक लेप लेतनी इरांग हौरि हाबा तारे ओरे फियम सिदो कमाय येबे होबगेन हा नुतता यूनाइटेड नागा काउंसिल की मोगी डबल स्टैंडर्ड से सी नागा प्रजाना आई मसी हंदकती मोय फजना फुल्ली एक्सपोज तो वेना लवे आई वो हाइजो हाइतारा गदी यूनाइटेड नागा काउंसिल ना हंदक लौरी बो खोंथांग से यस मियोय कन बाय बुदुदी मिनोय पामे कोइसु अदुगा थादोई बगी मोंग सिगा मोगी सागलाइबा नैरेटिव तुगा ओइरेबा रियलिटी से अनि से कॉन्ट्राडिक्ट तोय अनि से कॉन्ट्राडिक्ट तोय नत्रगा अनि से डबल स्टैंडर्ड अमदिंगा यावरे अदुना अखोइगी समना हारबा इंग्लिश ता हारे कांदा अखोइगी वासी अखोइगी करी हाइदोना सेंगना लीडर हाइबसिदी ऑर्गेनाइजेशन हाइबसिदी आइने सुम खंजबदा को मियाम को रिप्रेजेंट तो हाइम लौथुबले को लेबा यानते सीरसी चंग असंग फजरे थीरे अदुगुम बगी लीडरशिप तो लेगदबने अदुना यूनाइटेड नागा काउंसिल की मोइगी हंडक की स्टैंड सिदी तसेंगना हाइतारगदि मोइना लौरिबा मोना mediate तौरिनी काइन तौसिदी it only exposes their double standard अदुना UNC दा अखोइना थाइना मोइदा प्रजा मयामनागा मोइदा कनोगी सोल अखोइगी responsibility moral responsibility अखोइ नागा फुरुप सिंगी काइन तौबुदु आइदी अदु किसु आई outrightly मदुमा आई ओनेदी आई हंडक इंसिडेंट से की मोइबु अदुगी थाक्तुदा थम्बदुदी आई थम्द्रेन लवे मरबदी करिगिनो हाइ मतमदा हाइरिबा कनो सिंग से खोगी नागा सिविलियन तरुक से कोनसाकुल की सिविलियन तरुक से डेट 13 दा फाब मतमदा नेक्स्ट डे दा अखोगी ग्राउंड रिपोर्टर CSO मैम चप मतमदा अदगी थोइबा मयाम से देसिदा मोइसी लेगिद्रे नत्रगा मोइसी सीग्रे हाइबगी इनडायरेक्ट कोइबा अदुगी वर्जन अमा दुम नैरेटिव अमा दुम कोई उई हबा but all of a sudden madudai du involve tawriba madudai involve tawriba akoigi kari haini akoigi cookie lalahu sing haitare ko adegi moisu noina bak mingle tawro cookie gi mayam siga tonaraga dum leiribani adegi nemcha kip gen leiribani adu I have information du cookie in pi manipur de soinum ki leinin khaleba adunabu somewhere matam exactly they khangidre moina सुमाइना कंसल लपम मतम द मी तरुक थादोन हाइ मतम द मी तरुक तुगी वेयर अबाउट टू दी अखोइ दि नॉलेज लै त्रे हैन
Kimna, Cookie in P Manipur, clarify to Punumituda, confirmatory statement, Hadi Mido, Nuishiri, to low Yarabaneva. Adu Taragati, Adu I do the Karamba wisdom applied to the Geva. Hadi as a leader, UNC leader Amoena. Praja Singh Sida as mind of the Nako Mogi reciprocate or Kani Moihana Tadoxi, a Regi Karai the Lobito Rubicon, the higher ground current, the Chalaka level cut the Lobito Rira. Hadi Karak Asiagi, Christian missionary, Adu Gumba, Baptist convention, Adu Ada. Kadai the Kino was so suddenly, so I had the Sumana Tobusika do Guinova. Sigi victim ging as I get narrative say. See, some Taurakan some Hogi, the Manipurgi, important already. Say, I quit Manipurgi state governments undermine Taurabanab. Mina Tolacomatamda, I coina Ngamdrabaneba. Aduna, Nagalengi, Neferio, Naga, Wangaiva, Conrad K. Samanangaiva, Regi Amechana, Lap Nasidegi, Akogi, binocular, periscope, Tamaga Manatagi, Sidegi, remote control, Natre, Kano, Akogi, Kanoma, Tamaga, Manipur Sida. Tauriba Mawongse, Sida, Aduday the Yariba, Numitu the Sirasu Siram, Paranoi, confirmatory statement, Ama, Kim Nepiracomatan, the UN in Akoi Midu Sire, Adugo Nudi Hanoi, Laura Mohaba, Tagat Pigahaba, Nuido Quita saying Nanoi, Kanoi Bigi Canone, Higeva, was my Kaito Bigi ambiguity, you know, Miwanda Kato Bigi bluff Torino, Miwanda bluff Torino, Hybe Atadi, Moyu reciprocate or Kani Hibini. Adu taragati praja singduna di haire iba hingasu shirasu machine birona adu matamnu thauna le yunsin tawgudong neba aduna aduga hojik sina phange ha kan already moi khanga matamda only just to kari so khud hamdong naba kadugi next day da kadu 24 hours are down go to hell kanada ba adu gumba double standard tuna ne koi yaro doisi moisi ko aduna ngasi sebna harabanda si stakeholder oriba aikoi sidai leiriba naga adagi maitai tampaki valley gi mayam pullaga leiriba kolibani sidi si asuk phajana koi thawai kano tawgudawni adu kangadawni na haibudu thawai kantaraga su asibaga ahingbaga una taraga su leader more the organization utaragadi madugi thaunang leigadawna heba madudai du ngambadu neba leader haisi adudi mina lokthub ko leitana noi thagat kani heba adu taragadi noina somewhere kadai da noma haiba incident se khang khangna noi phumjala kanda kaida bargain toino ba adugi question do neba ko na hangai se adagi mu sidai sida kwadagi nokning badi sidai sida mu kwadagi nokning badi above everything kaino sigi government se haziki incident to May 13 gi incident to relate to nga si phawda kon kanu gi lailon mai phegi meme to di phawdana wahang phawng to meme de phawa ba adu ka do ngam de ge ba rahai ro cobra battalion adu battalion karibu kana dori ge hai je ba taw do thawdi tongam de ba adagi akhoi yo kano akhoi gi hazigi nangi nemcha kipjen gi nupa gi party du ni kene pi du ni hai hali du mayam ngang de se madu subject to hayeng ma investigation di leiri ko akhoi ngang se du social media reporting da tongan tongan reporter lakna ra bani hujikti yes adu kari damak to no hoji handicap ori se lailon wifi gi nupa bangalore chale haibra khungi leader ma khangi hairamina ma kaduwe hujok trace tok de koi tan tan bi ado ma pha dam de mai ma chanu bi pha dong ni ma chanu bi pha ngam de ma chanu pa pha dong ni masu pha dong ni mari mata pha dong ni adu di kaduwe ngam de ge haba to adu gum action du na pura kano hodrong hona ler kanda akhoi gi chumne gi akhoi sidai sidai akhoi kano khohi tai dana ngang dana kadu du no Prajana Kangaba Poto Dida. Adu higher agadi amo ND Sarkar Sida adu ngang. Ikai Jatra Hibanida. Has he found May 13 incident quite a heinous crime, Mama. Cold blooded mother kawaheba. Me paraga civilian harpese English the cold blooded mother kawaheba. Sidipura homicide natehaba. Pamal laga everything around you consakul nupatuna, chief to Naharido. Chiefs and I know, Saba, what my cocktail, lower the brutality level of degree of brutality though. To other power, the me of power, Hong Kong, Tongam the Bahai say, I couldn't have hijab of the manipur, Tongan, Labagani Larabani. I don't know Kangam Drini. The Huzita, operation initiate Tony, Karikadoiba. Operation initiate of this Kadodo in a mina, Chakiba Lambi, Mina, Adu Kado in a highway Wanida. Prasasana pinning I worry, brava.
adu wahang do hangwarga di aduna akhoi ultimately akhoi na haire se noi madu noi kai haini ngamje daraga di noi surrender tawna phai sinida chumne gi akhoi sarkar ma leite ade hena adagi sum tawba aduga akhoi manipur gi khwadi nga pose adu ne heba action nama phaw inactive tawle re kai ka do dori kai kari akhoi na asabu taw dori ge ba aduna akhoi gi niti ayog ki meeting chala kanda honorable cm da ngara akhoi manipur gi incident samai akhoi gi law and order phagal le gan hai bu madu gi reading do isai thanda hai ba matam da isa da kari phawbi ge ba adu praja miyam na phawng do su kai no ba hausi phawbu da akhoi national highway sidai sida akhoi gi maitai chatpa ngamdrabani mai magi ethnic group sing ge chatpa ngamdrabani only akhoi high diversity yaw do mi sing asi adu su under the strict akhoi gi kaino kari haini akhoi gi sifai policing wa security forcing yaw ra kanda gari chala kanda akhoi ngasi leiri bane sium bagi picture ma leira phau sidai sida akhoi na yamna chumne gi matam time ba torga matam tawgini mamangai de sumaina chahi du changini du hauchik ka mamangai yam khenei ngasi gi chahi manga ga hauchik yam thing khenei aduna adum the evaluation tawraga de hen sokani lebak se pung kai ge thamambaga chamanani habako akhoi na hai se phanana ba madugi tawungam da badugi ngamnana ba madugi kanone na positive kanone su khanbi ho habako aduna tragadi akhoi ka main tawni imaivel sing duna kapakanda au tabadudi kai ka ni action tawngam drade hausi fau tang taram doi tawni ngasi tang taram atho yorum natro almost 1 month mi yamuta di mari lena fau da lailon wifi degi mi imta di fau wahang pang to bagi wahang pau to bagi mi imta di hangalo adu ngamdraga na kamain tawni adu tri nga ang kodimaki kanana taningani asi kadang chum haijege manje makata hausi jana sunda laksani ngesina hausi lady wa fib sidai khogi Home Minister Govina Konto Zomna Fondo Kibata, Kogi, victim gi, family amana hang bani, Kogi Nimsa Kipgen Pabiu, Aduga, Nagagi Misam Taru Harpata, Sianamasing at Matamda, Sweden Fagani, Logi Sapsa, Tabu Lokotkani, Enayeta, Sinare Havanasing Wafum Tam Kevatare. Wait if you see the Aduga, Home Minister Amawina, Mahan Fondo Wafum Sikamani in bed. Nimsa Kipzen Paba Dudi Madumadi Kisu. Oirodo ba figum mane adum nemcha kibjen gi nupa to di hazigi lalon wifi control to ri nupa german du gi boss ne lalo kaino gi adu tar di nemcha kibjen gi nupa to di thangboi to di nahana NIA gi net ma di lebum thoktro nahana khoi gi intelligence report ma number 1 lebum thoktro adu da mangonda leibak si kanche natraga kai hani akhoi di sarkar ma leiri haibi chap chap utke hadar gade mangonda wahang pa hongi da mutak ko khotpat police station ko khotpam thoktro mangonda mai mathakte investigation masam to bum thoe haba adu ngamde adu gi incident khakta gi highway wani mamang da tawgi ba thabak mayam da si lengak sine kari ngomge ba mamang gi thodo gi lengak sinde mamang da su ngamde ching mama kanogi khemjan gi mamang da su koi ching the action number tat koi tongam de in koi gi in action da la karabane aduna ching da di koi gi sarkar gi presence lei leite si da achauba debate ama tobai ai ko even transparent posting power ethnic basis da tonarabani aduna adwai da koi thoidokna wangang ningai koi kesu leiten khale to hosik yam nungai ta base yam nungai trisi kai noi di me taraham duigi hajiki phattaba khogi mi phado phajin to bai thadung na bai tawna basida siga mari leina na hojik phawbada mafam dudegi mi baw pick up tawraga wahang pa hong tawngam da bai sine haba sidagi hen lubudi leitre haba adune ba khoina ngasai kai hani prasana hujik yam kan general public opinion ama sarkar gi mayok to lai adune haba kuira ga si hauji ai hujik sigi se sporadic incident hoina ko lobu yaro hedi hujik ngarang su mai thare hayeng retaliatory action amuk tawna rakhini hayeng amuk ama jaga ama sum tawna rakhini kana na masi stoppage ma pi do ge ba si stoppage ma pi do sarkar na tru lengang na tru lenga ki thambanu ngai na point but thamjauge hojik lei riba nasai gi naga taruk ki pha khiba ga semari lena na mamang da mioi 13 thadrok khiba lei rabadi kana fa bada yauri kana na fa bano haiba sigi witness to wina ba marang kaina lei rabani si photo fa da ba gi film ni lei si makata ba aduna takpadi
nemcha kibjen oidiba deputy CM se tongan ba kaino magi CM dongna masu chap manarabra haibene heba adune heba yam nungning idi adudi aikoi gi state sarkar sigi magi makhut si visible oiba handaki incident sida kain silent mode noi legre huji wangang dre only commentary kano adudi sport to gi commentary piraga legre ba policy making the car mind to rikha koi goodwill gesture amada koi santi hanjana ba honari haibadu kuiman gre haiba February ki tang mari degi oirak pane ba February haujidi tha mari manga sojale habni da aduna khara concrete ba step khara di lokhat piyo na haibne ba ko aduga laibak chalai ba natre laibak run to ge haita ragadi nupa thok su changi dana ko nupa thok changi adagi aina tawdu be policy si program se praja da thambam su changi ba adagi sipai myam loksan ni khosan ni adagi sipai myam pusalakani khosal le ham se I koi leisure ba state force manipur ki leisure state force hai na demoralize to non ne hai na phara ba angang mayama de naha mayama de gi chang thor ba mayama ma su ngasi di anobo recruitment to kan lai ri ba ne ha ba ko ade pi ri ba training ade gi moina ore ba phibam sidai sida aduna laibak sidai sida adu gu mem do utilize to ba yadre administrative failure na tro adu gu do utilize to bangam jadre na traga law and order ai state ki machinery sin ba yadre hai taraga di na traga he na sipai council bi maram se in spite of having all the numbers required number do lai leina sigi logical translation se kai no haba kari no bo uning ise adu ni da ain haina adu prajana sum hangakane ba aduga kano to bi bodi phatte leba ke su wara kan na koi gi yam trivialize to bo mong da development ni kana reborn kaktana ko to sum tawle bi do madu praja na yeng da kitang akoi su nungai jade haije bitare ko adu sidai sidai yengu mafam mamada sibada mera kon tabada ngarang yam nungai te koi yeng ba matam da naga gi koi nupi mana haiba to budu adu gu buti nungai te adai konsa khul gi chief ne haiba na haiba su koi tabada madu koi ta seng na ishara thuk lawe haba nungai te budu phaw re haba adu ngasi phaw buda du su kai ta scot free da dum madu chena ba mi sing adagi mai kai action ju tawngam de chumna gi swaida mayam santi hanjana ni adu tawno ni haibu du natte haba ko adagi amana point aina lakse ding se kai no hai matam da manipur gi hojik kaino ma aikoi manipur sida aikoi chanabi am khak leyeba chanabi si kaino hai tar ke aikoi na activist oina lak pasi chaurakna chahi kun gi mathak chi sugre ko rigorous activist ai di yam kanna adum yorpa kanoni adubu akoina khangja matam da manipur da leiriba lenga khuding ma ki subsequent government khuding gi moi policy am khak leyeba karino haiba matam da maranai the doctrine of kariba koi ngasai gi masa mathan da wait watch aduga until it fades away by itself haiba policy am khak leyeba madu gi doctrination si fajana masi moi tawbra na khal heba si kanana tambi bano hai the central government heba hojik ne government of India na Amit Shah na Manipur si ma ge level la thamgra bani ko phare ma internal security gi ma si minister concerned minister ne mangonda hojik mana kar mind to dana issue si lotion ta ke resolve to de hai base ai di open letter ma kaino ma mangonda khoi black and white tang thambi hai bam chang heba si magi hai di sitting asai gi kari manipur ya hausi BJP gi ko hausi kanom hai rakani manipur ka helo na ai manipur kai bi wafam leite manipur Amit Shah su hai yam categorically hai manipur kai ningai warim leite manipur di kai dre adu manipur manung da khundari ba ai koi mayam di mai jaga tu di gi lengna ba yadre adu di manipur di kai dre adu manipur gi akoi gi internal security si di as long as maduna akoi gi national security da kai dragadi effect of dragadi India government ki policy di adwai de moi di comfortable zone am lei gre ba aduna manipur se singkup ta na mathang kai ra su as long as India ki national security intact oi re hare gadi manipur gi chathari ba matup ta na kai ba fragment to rei ba si India da di samna am phau do moi di madu de interest leite haba only electoral kano da tauraga manipur si chumne gi adu khaki kano ina u re ba khoi di ko aduna
manipur gi internal security hai tare ko akoi gi su akoi manipur si india yaw matam da manipur geography ga akoi gi leijeri ba saktam amaga punna yawri ne ba hekte india da soi tau gi tu kaino natte heba aduna समाइन सुम क्वीन तौबसे इंडिया गवर्नमेंट से आई सुम 2001 दो मोइसे हेगे काउथोक पर खांगदेबको मसी आई वाम हाइजेगेबा सुमबकी अखोई पेनदबसे सुम हेला कांदा सुम मसीना करी इन्फीरियर तौर कने हाय मतमदा अनकंट्रोल को मदु अखोई तसेंगना नुआइतब पेनदबगी ngамखै सिना सुम वांखलक मतमदा हायम चप माना मानबम लाखिनेबा अदु मतमदुददी अखोई थोनिंगदब थौदोते थोलकदोइनेबा अदुगी एप्रीहेंशन से 2001 दा सोइब खोंथांग दुना नो अमोना मदुगी पारादो फाबम थोकनेबको हौजिकती कंफर्ट जोन अमदा नोय मतुम मतुप तानरगा नोय खनरगा लेरो नोय इंटरनल इन फाइटिंग दो दैट इज नॉट आवर नेशनल इंटरेस्ट अदुना कोई नेशनल इंटरेस्ट इंडिया काइडर लोरे अदुगो नोय दी सिनेगेरा हानागेरा हाइबेगी पॉलिसी सिदी यार ओय हबा अदुदी इंडिया की बेसिक फिलोसफी ऑफ इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स हाइबेदा मणिपुर से पार्ट एंड पार्टी नत्रो अदु तादी अमु रीडिफाइन तौनरा अनि हेबा अदु हाय हेदना अमु लाना इंटरप्रिटेशन चनरा कनी हेबको अदुना मधुमक्ति फत्ते अदुमकी थाक्तुदा अदुना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना तौगे हायरगदी मोय क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट ता मोयना पामिसि कइनो हाबसे कोइ खांगमम पामे मरमदी मयामसिन ओनम ओपन ओरेना हजिति नागा किसु ओपन ओरे कोइ तंपाकी वैली सिंगसु ओपन ओरे सीओसी कोइ शांतोय ओपन ओरेना नोय ओपन ओइनारेना हजि कनानो लीला सानाइजे कनानो हुजिक अखोगी पुश एंड पुल तौरकांदा ओनली फॉर इलेक्टोरल गेन्स एंड अदुगा इंडिया की मोय कंफर्ट जोन अमकांदा लॉ एंड स्टेट खुदिमुकी लॉ एंड ऑर्डर से इंडिया की नेशनल इलेक्शन अमगा रिलेट तो हंदु फत्ते हेबा अदुम आइना सुम उदोम तौरे हेबा ए मणिपुर लांगनो असम की वोट तौदोनी का हाइगुंबा यामना कनो चादबा हाइतारेको अदिदि अदुना अखोइना अल्टीमेटली अखोइ केदबो ताइ जनरल पब्लिक प्रजा मयाम अखोइ लैरिको अखोइगी वाखलोन से अखोइगी सीएसओ मयाम लैरि अखोइगी वाखलोन से कराय वाइदा अखोइजी प्रोजेक्ट तौदगी हाइबेगी अनौबा स्टेप अममु थांगबा होंगरानेबा तो अदुनी अदुगी पोर्टुने अखोइना ngasi लुसल लैसे सुमनेगी याम ट्रिवियल मेथड दौना सुमाइन दौना लॉ एंड ऑर्डर से फगल ए काइंडिया लाइन हाइबा माना चलिंगे ngangai matamda yum mai thadana mi sinadan tawrimni somna kanda taruk phagibadu cold blooded mother ni pharaga halibani civilian adu waki thaktu dei akoi sumaina yamna komthokna leiraga sidaisida harau bagi adagi lining bagi adai lengan utpagi sum tawleibado prajana madu thoidona yengningam moy nei khanje yam noijai hojik की इशू सिगा मरी लेनाबा शांति सि करम माइकई दा लागलेबनो हाइदो सुम यामनो हंगनरी हाइबा तारे ओके कोई शांतन हाइबो कोई शांतन हाइबो दा कुकी की हाइ तारे को कोई दा वन तावन ओके सब हाइबी गरे अखोइना इंडिया गवर्नमेंट ना मोइना अखोइ से अपंग जीव ने काई खलम बदि खंगदे को अदु अखोइ हाइजे बतारे को ngasi फावबदा ai से हाइजे ऑन रिकॉर्ड ने कुकी की any sort of settlement से any sort of dispute कोई की inter ethnic group सिंग मरकता dispute थोलकपा नत्रगा कोई government का थोलकपा मतमदा center याउदना मोइना resolve तोगबा अमत्ता पुथोरो और government of India की policy सिदी towards the cookie सिदी अखोइना सी टेबल सिदा हाइबदा मीसिंग नमना क्या गानिंग दे दो अदुबु मोइना तौरिबदो खंगोय हाइबदुदी अदुदी अपंग मने मोइसे कोइना दम खल्ले हाइतारे को अदुना मोइना खंजरिबदुदी अखोइना इराइ लाइना जुम उबंगा मे हाइतारे को अदुगा ngasi फावदा हाइसिने अखोइना जुम पाबा यारे को व्हाटएवर अखोइगी अरिथमेटिक अखोइगी कंक्लूजन अमा अखोइ दम ताबे 1 + 1 = 2 की सेम मॉडल ngasi फावदा any dispute any inter ethnic अखोइगी कइनो थोलको क्राइसिस थोलको मतमदा नत्रगा मोइ लालहवे इन कुकी लालहवे इन्वॉल्व तो मतमदा सेंटर याउदना मोइ ngasi वर कै तौगी के अन सेंट्रल गवर्नमेंट से बिहाइंड द सीन मोइ से ख्वाइदगी चावबा मोइगी कुकी कइनो सिगा मोइगा चमिनरिबा मोइ पॉलिसी प्रोग्राम दा नपपगा लेरबा दुंबा कइनो ने हाइसे एंटिटी ने हाइसे मैम मदन दे रिमाइंड तौजबे वाट यस अबजाउ के लोसिन बसिन वाइना हुजु मिहा थीन हालिबा अदुसु फारबा मतुंगदा याम तमथिन वोट नैरगा हालिबा खुलासे कोइ टेररिस्ट एक ओइना लौरोइ दबरा सेंट्रल लीडर सिंग नमसिदा वाफम उमति कोइ टेररिस्ट की मथक्तदि कोइ हुजुजु पालिबा लेकाक से यामना इसंग थौना कोइ इंडिया दा सिंगरक खुदिमक्ता 24 आवर फादना
ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯑꯣꯠꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯉꯛ ꯀꯛꯂꯒ ꯍꯥꯠꯂꯛꯄ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯕꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯁꯤꯗꯤ cold blooded murder haidune call terrorist tagi bo hengat khare hai tare ko adabu khwai sathi badi every kano isugumba incident tho kanda cookie jo group sing sina moina one unity dong na moina act tawi aduga apangba tahandogi akhoida sum ledagi kaingba position cha adra cookie in peace tak long thogine aduga kotu gumba adi ITL ko mong thola kani re kanai da no ma khara kanom tawdora kana adu kim mong thola kani hoji kim jigi importance ka main tawre no irang kali matam da kim jibu ugri uber ne ko sum ta ge de aduna akhoina question da tawre de aduna yam lu rei de moigi every dealing khuri makse masi akhoina central government gi knowledge yaur ga taw ngak tane si mamang gi thokriba moi short historical span of we hojiki manipur crisis si mamang na thokiba president to hojiki khoi gi thokriba khoi May 30 gi thoiba dui mamang na thokpa incident sing khudi makta center yaudana moi kaimta tawde haibase masi madi aduna cookie gi part che khoina swaida khoina ngangba khoi si forum sida khoina ngangba dudi du ngangje ningdre aduna hai prajanadi gyanta biro ngasi fauda waro sinema cookie hack chenabada moigi underground group hack chenaba tamda center yaurga lotion bang aktani haibase sidai sida yam frank oira haitare ko bare and frank ito isi katang sum thamjegi yam noise ngasi khana